15.3. ove godine profil pod imenom Don't Make Me Obvious objavljuje regularni AI video ili ti ga shitpost na svoj profil. Ime tog videa je Špijuniro Golubiro. Špijuniro Golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost da špijunira ljude. Mislite da vas još nije našao? Bolje vam je da se već odmah idete sakriti ispod svoje male slatke mekane dekice. Isuse, moj Bože, ne mogu vjerati da radim dokumentarac o ovom. Video je započeo relativno normalno za Balkan Brainrot standarde. To vrijeme je imao vrlo veliku konkurenciju. Ostali profili su objavljivali mimove poput mačkica sračkica, bombombiri majmuniri i nepalinjo bicikl... Koji vrag buraz? Nepalinjo biciklinjo. Doslovno mi je leđna moždina krenula curi dok sam to čitao. Mene samo zanima proces iza kreacije ovih tumora. Šta samo jedan dan dođeš doma iz škole nakon kad si dobio 30 glazbenog i tvoji prefrontalni korteks u mozgu krene trovat tung 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 sahur. No sve se mijenja 23. kada profesionalni ruski nogometni klub FC Zenit objavljuje video gdje tokom snimanja regularnog zagrijavanja nogometaša u pozadini na tribinama možemo vidjeti samog Špijunira Golubira. Hejteri će reći da je izeritan. Objava apsolutno eksplodira. Dobiva 100k lajkova u prvih 24 sata i preko 914.000 lajkova za vrijeme kreacije ovog videa. I kreira trend u kojem će se priključiti ostali nogometni klubovi poput PSG-a, Juventusa, AC Milana te Mesijevog Inter Miamija. Buraz, ako Messi krene igrat brutalno i ne strune mu siva tvar nakon što je vidio ovaj video, onda ćemo sigurno znati je li dobar mim ili nije. Svi klubovi će objaviti svoje verzije popularnog Brainrota i dobiti opasne preglede i lajkove. Evo ga, u ovom videu sa Official Bundesliga TikTok accounta imamo vrlo poznatu i legendarnu svjetsku ličnost koja nas je šokirala samo njegovim postojanjem i prisutnošću. I onda imamo Manuela Neuera desno. Špijuniro Golubiro je čak dospio i u medije. Špijuniro Golubiro. Da, nisam aktivan na TikToku, pa možda nisam u trendu. Špijuniro Golubiro, šta bi to značilo? Špijuniro znam, Golubiro, šta je to? Golubiranje. Buraz, mislim da sam 100.000,3% siguran da čovjek koji ima ženu, djecu, uredski posao 20 godina i dolaze mu oni minion mimovi iz 2010. na Facebook, neće znati šta je Špijuniro Golubiro. Hrvatski mem postao je viralan u svijetu. Buraz, ko koristi riječ mem? Pa nismo u 14. stoljeću. Ekipa ima taj paleozoik slang. Da vidimo što starije stanovništvo misli o Špijuniru Golubiru. Samo se nadam da će biti korisne kritike, a ne vrijeđanje i bulijanje. Teški kretenluk! I oni koji pišu o tome, i onaj koji je to lansirao, nije ni čudo da od ovakvih debilizama svi imamo brainrot! Buraz, bro se uvrijedio na AI sliku goluba s kamerom, crazy. Taman kad sam mislio da ću ono zadnje govance sačuvati za WC školjku kad se vratim kući, pročitam članak i evo ga. Vrlo aristotelski gospodine Vinjak. Buraz, čak ih i faraoni ispravljaju da nije mem nego mim. Naravno, po čemu ćemo biti poznati nego po kretenizmu. A Buraz, ekipa se za sve mora žali danas. Kao kužim da je Brainrot naporan starijem stanovništvu i sve, ali Buraz, prije 12 godina smo doslovno imali ovo. Očito je da je mim za djecu i za mlađe. Iskreno po meni, ja mislim da je to jedan od boljih Brainrotova koji je izašao sa balkanske scene. Ja bi ga sigurno stavio na vrh Brainrot tier liste. Odmah ispred tralale tralala i tung 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 tung. Idemo renkat sve AI Brainrotove. Ok, mislim pol ovih doslovni ne znam kao je ovo Buraz, kapibara, čizara. Doro, zašto mi je Big Mac od 7 km na ekranu? Špijuniro Golubiro the goat, doslovno the goat, znači mora biti prvi. Kravica mljekarica, ali kak se već zove. A, ok, niš posebno, meni je ok. Tralale, tralala, to je zapravo, a možda i... Pretty good, nije baš isti ili veliko Špijuniro Golubiro. Onda Nepalinjo, biciklinjo, a ne znam, all right ili pretty good, tu negdje. Ajde, pošto piše u haustarima, ćemo staviti na pretty good. Kurčina, ne znam ni kako se zove, ovo je ono, meh. Bosanska kokoš je all right ili pretty good. Ja stavit ću čak all right, ajde. Tung, sahur ide u goat, evo, neću ni komentirat zašto, znači vi morate staviti to u goat svaki put. Imamo mačkica, paprikica, to je ono, all right, I guess. Pim, parabim, to je, ja mislim, pretty good isto, to je dosta good. I ovo ostalo, zapravo imamo tralalero, tralala, joj, ili the goat, ili pretty good. I tralalero, tralala, i krokodilo bombardiro idu u moju goat listu sa Špijunirom Golubirom i tung. Mislim, još uvijek ne mogu vjerovati da Roblox
nema ni jednu špioniro golubiro igru. Moramo to promijeniti. I evo ga ekipa, nakon 2 dana vječne muke i razmišljanja o mom postojanju, brat je napravio Balkan Brainrot RNG. Znači, ovo je doslovno crazy. Evo, možemo tu pričati sam sa sobom pričam. Kakav retard frajer priča sam sa sobom fucking skicom. Ok, znači, vjerojatno se pitate šta radimo ovdje. Evo ga, znači imamo roll, stisnemo roll i tu nam se pojave svi balkanski mimovi, ovi brainrotovi koje možemo dobiti. Vidite, dolje piše šansa ispod. O, dobili smo neki rijetki. Dobili smo tralalero, tralala, tralalero, tralala. Sve sam stavio, šta god sam se mogao sjetiti sam fucking stavio. Evo, dobili smo mačkicu, sračkicu, evo, equip. I equip ne radi iz nekog razloga, da bar umrem, evo ga, tu imamo fucking cvijeće, ono, a po meni lijepa mapa, po meni ono skibidi mapa doslovno. Evo ga, možemo dobiti noć isto, vidite ovaj mega mjesec kak tu raste. I dolje imamo auto on, što znači da svaki put kada roll završi, mi automatski rolamo ponovo drugi roll i možemo dobiti tralero tralala. Imam ovdje quick, to je da malo bude brže, ali to još nisam napravio, tako da... Evo, tu imamo Vekija, mog skibidi kamermana, tu imamo Pubs TV i pitate se što je to iznad mene. To je jedan masivni špioniro golubiro, crazy hamburger. Vidite vi koliko je ovo ogromno. Znači, ovo je najveći špioniro golubiro u povijesti, doslovno. Tako za sad nemamo doslovno ništa za raditi, osim onak kockati i dobiti Cosmic Crocodile, Black Hole špioniro, damn. Papsinjo zbljovinjo i dobili smo opet nešto rijetko, momte, nešto dobro. Špioniro golubiro! Dobili smo ga ekipa, dobili smo... Ovo je najbolji dan ikad, dobili smo špionira golubira. Evo ga ekipa, to je moja igrica, sam ću vam reći da sam ovo radio onak 2 dana bez prestanka, znači neki ljudi spašavaju živote, neki ljudi se bore protiv zločina, neki ljudi liječe druge ljude da ne umru, ja radim Roblox Brainrot simulatore u 2 ujutro. No sve dobre stvari nažalost imaju i mračnu stranu. S obzirom na ogroman uspjeh koji je špioniro golubiro imao i uz to da je video predstavljen kao balkanski Brainrot, članice bivše Jugoslavije krenule su u žestoku raspravu o tome ko je objavio original i kome zapravo pripadaju zasluge za svjetski poznati meme. Tisuće i tisuće komentara preplavile su balkanske, a i strane videe, što je boostalo algoritam svih videa sa špionirom golubirom. Mislim, navodno je kreator videa doslovno objavio otkud je i mislio sam da je to trebalo riješiti cijelu situaciju i da smo trebali živjeti happily ever after, ali unlucky.